Arai komasai khe tumben dilai long rakia hormu kenep dun long. Taralang solong kuti thongke bratrok sosya tangkap en auditorium hall Kimponpo. Knockout volleyball prize money tournament championship cup 2022 ke pamanpon. Phaikuni ni phain kore sirke barni dilai tinialia long dilai PSSIUB Deepak Lahan ASI Jiten Gogoi PS Staff Lapen C20 CRPF Kem Bokajana Tumpen Chelangsi Keton Kelang Asai Dengpon Ada por phai troksia por malam ihum honte mimia tra ke pang thega phai AS01 GC 547 er phan khangdun si kakuruk dun bangso tra long pen home Chris sirke opium long pon lapen kadu kabe linkrinar ke broji pusi pachini pon bangso long banghini Manipura sarkar abdun ke dua jok nep ingnang pon amen lake ajia basnir arta aplike brapho apomen karlitang gokul basnir arong toribari PS Senapati District Senapati Manipur Lapen Diomon Limbu Arta Inkoirapho Apomen Sukbir Limbu Arong Toribari PS Senapati District Manipur Dipupen Rostam Rong Hangnang Kilo Abirta Malam News Karbi people hol taralang somatyan ingkanwang karbi resonim so rong aje ke padawera dimalong puthot thetan kaching thuramo karbi anglang otonomas council hin pen deng ponpo bang surihinira pharo phos sar muke jang ihum auditorium hall Kim ponpo phaikuni ni phai thongke barni CEM Dr Tuliram rong hanga hin pen long e sompon tangdu chief minister special pekira tangka pen si labangso ke thedunga hem Kim ponpo laben karbi resonim so rong aje ningkan phokep ke chok katalona ningkan aprang labangso hem kapatang dejia fansi mangpon lobuta CEM ahin pen lamthe chepaklang ponjai megalong MP MLA EM KJA ame Chandra Singh Kro KJA akongchen mangbida sing rong pipen cheng lokatumta chetong do news desk report Malong News Socheng Dhanta constituency ke parlo Angjokpani police station adung DG Valley colony along 2022 Apartment volleyball championship padupong Milon Jyoti Sport Association hin pen patirpi ponsi ke damtang phaikuni ni phaing kora troxier ni pen pangcheng pon pen phaikuni ni phaing kora sirkep an semi final pathupon semi final along all salona la pen keleden atumang bongsi pathupon bang solong keleden team atum chipahai ponse angdung kitia long chipale dun la solong ongdung ara tum sitame chetong dun si patholong ardi pidun jasemet pet labang so championship ke padupon along sayang deng ke pachun pon lake meipu kong haing ti chunbang Ali Ahmed dihin rimbang Miras Ahmed Ratsai Klembang Rias Ahmed Lapen Klembang doana tum chirap chetu pen si pachun pon langkhang pen komol katha nangkelo abirta Malong News Tungge konara tim pen iglo nili tum balizui tak sangkilang so nasang balizui pen lo atim noi semi final liga lah milan tim pen sport association pen volleyball ke pacu cepat di kon nili tum balizui tim hoi pen tadak langjon dun lo langjon dun pen pacu pen long semi final nang lo finish semi final pacu besi ada gala opposition against the Kang Hong Kang Hong seksi lah kunon pacu kom semi final first match kalau silang dun bo ni tum ba kelang di tangte la pini bang angdung iti lo ma mane final lo ma pini bang ke pini bang final NA lah final lang di final pujar di long tangte la nang itu ma tim pen la angdung iti an angdeng kile dunji phanang le tum ninge che thedo ma do tema kelang di 100% ni tum do itu ni tum player la do tema acha acha ni tum take long masih final tum bo kusin dun nili tum matim honda হয় নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ কাৰ্বিআংলঙৰ পৰা সকলো যিসকল আহিছে সকলো মিডিয়াকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আচলতে অলপ ভিতৰুৱা অঞ্চলত থাকোঁ আজি আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ খেল পতা হয় তাৰ লগতে আজি আমি ইয়াত ভলীবল কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে খেলৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ সকলোৰে লগত ভাতৃত্ববোধ যিটো আমাৰ সকলোৰ লগত মিলি থাকিব পাৰোঁ আৰু লগতে শৰীৰ চৰ্চা আমাৰ মন মগজু ভাল থাকে খেলৰ জৰিয়তে তাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ ইয়াত খেলখন মানে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে আপোনাৰ ফালৰ পৰা এই কিবা নিউ জেনেৰেশ্যন কাৰণে আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি মেছেজ দিবলৈ খুজিছে হয় নিউ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আজি আমাৰ উঠি অহা যিখিনি চাম নতুন ল'ৰা তেখেতসকলে বহুত ধৰণৰ খেল তেনেকুৱা আছে
তাৰ লগতে যাতে আমাৰ সকলোৱে জড়িত হৈ পেলাই ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ক্ৰিকেটেই হওক ভলীয়েই হওক তেনেকুৱা বহুতো ধৰণৰ খেল আছে আমি মই সকলোকে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনক এইটোৱে ক'ম যে খেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মানে ব্যায়াম কৰক চৰ্চা কৰক খেলখিনি ভালকৈ শিকক আৰু খেলটো খেলক আচ্ছা আপুনি আপোনালোকে এতিয়াতো ভলীবল গেম ইয়াতে থৈছে আৰু বেলেগ ক্ৰিকেট ফুটবল এনেকুৱাও আপুনি কিবা এটা হয় আমাৰ ছিজন কিছুমান থাকে ধৰক তেনেকুৱা কিছুমান উৎসৱ থাকে যেতিয়া আমাৰ ধৰক আমাৰ যেতিয়া ধৰক ঈদ হয় ঈদৰ সময়ত ধৰক তেনেকৈ কিছুমান খেল ৰখা হয় কাবাডী হয় আৰু আজি এসপ্তাহমান আগত তেনেকুৱা ফুটবল খেলো চলি গৈছে আমাৰ ইয়াত নহয় ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ আমাৰ সোণাজুৰিত ফুটবলো খেল হৈ গৈছে লগতে কাৰ্বি আংলং কালিভিটিতো ফুটবল খেল প্ৰায় চলিয়ে থাকে তো সময় সাপেক্ষে মানে মিলাই পেলাই আমাৰ খেলখিনি চলি থাকে আৰু ঠিক আছে হ'ব থেংক ইউ Ingdeng Phokep Runner Cup Under 17 Junior Boys Inter District Football Championship Angdum Kiti Kapathupon. Kedamtang Phaikoni ni phaing kora Phopen Hanjang lang Solong Kapathupon Ingdeng Phokep Runner Cup Under 17 Junior Boys Inter District Football Championship Pathupon lo. Labangso Kapathu Phaikoni ni phai Thomke Barni Kijut Simate John C qualifying match Karbi Anglong Lapen Naga Angbong C Pathupon lo. Sonse Aluhi Aman Pen Kadom Terang P MSc Manpeng Aluhi Pankaj Teron Relief Ronghang District Sport Officer Robi Rongpi Social Worker Jiwan Chandra Pathok XEM Anparta Manpeng ke doke thege ningatum Chitong dun Adun thu Karbi Anglong Sport Association atum ke theg muchok ajok ball ipum thapon si Nagaon District Sport Association aphan parempong ke pathualong Karbi Anglong Sport Association atum goal 1 pen che pahai pon iglu Anparta winner trophy Srimoti Kadom Terang P MSc lapen Jiwan Chandra Pathok XEM atum pen Karbi Anglong Sport Association aphan pajir pon lapen runners up trophy Pankaj Teron lapen Relief Ronghang atumari deng pen si P pajir pon hanjang langsung ber Egyptian Rong Pinang Kilo Abirta Malon News. Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta.